بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأهمية التوحيد وخطر الشرك. نعم. Rääkisime eelmises tunnis tauhiidi tähtsusest ja hoiatusest shirki vastu. نعم. الآن نتكلم عن القسم الثالث من الكتاب وهو الأخير، يعني المسائل الأربع. نذكر الآن المسائل الأربع. نعم. Nüüd räägime raamatu viimasest القواعد osast, الأربع. نعم. mis on 4 põhireeglit ja 4 põhialust. احنا قلنا هذه القواعد وضعت للرد على بعض الشبهات التي يأتي بها الناس. نعم. Me rääkisime, et need 4 printsiipi, millest nüüd räägime, et need kirjutati vastuseks nendele inimestele, kes on mingeid kõhklusi või kahtlusi tahtnud tuua. بعض الناس هدانا الله وإياكم وإياه يشرك وعندما تنكر عليه يقول هذا ليس بالشرك. Mõned inimesed näiteks hoidku Jumal meid ja teid selle eest, näiteks teevad midagi, mis on shirk, Jumalale kaasast omistamine, kui neile öeldakse, et ärge tehke seda, siis ütlevad, et aga see ei ole shirk. نعم. مثال الآن القاعدة الأولى. Esimene näide siis on see esimene printsiip. بعض الناس تنكر عليه الشرك. لماذا؟ يدعو غير الله، يطوف حول القبور. نعم. Näiteks mõnele inimesele ütled, et shirk on näiteks või ära palu kedagi teist peale Jumala või ära tee tawaafi, nii nagu tehakse ümber Kaaba, ära tee tawaafi haudade ümber, aga ta ütleb, et see ei ole shirk. نقول له هذا شرك. Ütleme talle, et see on shirk, لابد أن توحد الله. et sul peab olema Jumala ainsus. قال أنا موحد. Ta ütleb, et mul ongi see olemas. أنا أقول أن الله هو الخالق وهو الرازق. Et ütleb, et Jumal on see, kes on looja ja kes annab elatist. نقول هذا لا يكفي وحده، هذا نوع من أنواع التوحيد. لابد أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. لابد العبادة أن تكون لله. لو تصرف عبادة واحدة لغير الله فقد وافقت الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، كان يقول أن الله هو الخالق والرازق، وهذا ما أدخلهم في الإسلام. نعم. Kuid sellest ainult ei piisa, et inimene ütleb, et Jumal on looja ja elatise andja. Inimesel peab olema see Jumala ainsuse tunnistamine kõikide tauhiidi kategooriates, sest kui ta ütleb ainult, et Jumal on looja ja elatise andja, kuid samas suunab mingi osa teenimisest, kummardamist kellelegi teisele kui Jumalale, siis ta ei erine uskmatusest ja ta ei erine nendest uskmatutest, kelle juurde saadeti prohvet sallallahu alaihi wasallam, sest need inimesed ka sel ajal tunnistasid seda, et Jumal on looja ja elatise andja. إذن هذه القاعدة الأولى مهمة، أننا لابد أن نصرف كل العبادات لله. Seetõttu see esimene punkt on, esimene printsiip on hästi tähtis, me peame kõik teenimise ja kummardamise teod suunama ainult Jumalale. نعم. القاعدة الثانية. Teine printsiip. بعض الناس يقول أنا لا أعبد هؤلاء، لا أعبد الصالحين. نعم. Mõni inimene ütleb, et aga ma ei kummarda, ma ei teeni neid häid inimesi. أنا أريد منهم فقط يقربوني إلى الله. Ma tahan ainult seda, et nad mind Jumalale lähemale viiksid. أريد منهم الشفاعة يتوسطوا لي عند الله. Ma tahaksin, et nad oleksid nagu eestkostjad või vahendajad minu ja Jumala vahel. نقول هذا الكلام الذي تقول هو كلام الكفار، وبهذا الكلام كفرهم الله سبحانه وتعالى. Siis tuleb öelda, et see on seesama, see sinu jutt on sama jutt, mis rääkisid ka uskmatud ja Jumal on maininud, et need inimesed on uskmatud. تريد القرب إلى الله، تقرب إلى الله. لا تتقرب إلى الله بالشرك بأن تلتجئ إلى غير الله وتفتقر لغير الله. نعم. Kui sa tahad saada lähemale Jumalaks, siis võtagi see tee ette, et saada lähemale Jumalaks, mitte ära mine shirgi juurde. مباشرة. اعبد الله مباشرة. لا تجعل أحد بينك وبين الله. Teeni Jumalat otse, ära pane enda ja Jumala vahele mingeid vahendajaid. نعم. القاعدة الثالثة. Kolmas printsiip. بعض الناس يقول الشرك فقط في عبادة الأصنام. Mõned inimesed ütlevad, et shirk Jumalale kaasaste omistamine on ainult siis, kui kummardatakse mingeid kujusid või iidoleid. أما عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هذا ليس بشرك.
عبادة الملائكة ليس بالشرك، عبادة الصالحين ليس بالشرك. سبحان الله. kui nad ütlevad samas, et näiteks prohvetite või sõnumitoojate kummardamine ei ole širk või nad ütlevad näiteks, et inglite kummardamine või teenimine ei ole širk ja et heade inimeste või õiglaste inimeste kummardamine ei ole širk. الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الشرك والشرك، وعندنا أدلة كثيرة في الكتاب والسنة فيها أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين وعبد الملائكة وعبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يفرق بين الشرك والشرك، وأمر الله بعبادته ونهى عن الشرك بجميع أنواعه. نعم. Jumal ei ole teinud vahet erinevatel širgi vormidel selles mõttes, et kui on širk, siis see on širk, Jumalal partner kaaslaste omistamine. Et Jumal on maininud, et need on uskmatud, et kes näiteks kummardavad ingleid või teenivad sõnumitoojaid ja prohveteid ja kummardavad neid või kummardavad õiglased inimesi, et kõik see on keelatud Koraani ja sunnaga. نعم. إذن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام. Mis tähendab seda, et širk, Jumalale kaaslaste omistamine ei ole ainult see, kui kummardatakse mingeid kujusid. نعم. القاعدة الرابعة. 4. printsiip. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم شرك وقت السراء وقت النعم، ووقت الضراء وقت الشدة وقت المصيبة يخلصون ويوحدون الله سبحانه وتعالى. نعم. Et need inimesed, kellele prohvet sallallahu alaihi wasallam saadeti, need inimesed näiteks, kui neil olid mingid head ajad, õnnelikud ajad, siis nad tegid širki, kuid rasketel aegadel, kui oli mingi katastroof, siis nendel oli järsku tekkis selline Jumala ainsuse tunnetus ja nad olid tauhiidi pool. نعم. وأهل الشرك في زماننا صلى الله عليه وسلم شركهم في السراء وفي الضراء. Aga sel ajal, praegusel ajal on niimoodi, et need, kes teevad širki, kes omistavad Jumalale kaaslasi, nad teevad seda nii headel aegadel kui ka siis, kui mingisugune katastroofi rasked ajad on. فلا بد أن نحذر أهل الشرك في زماننا. Ja seetõttu peamegi hoiatama neid inimesi, kes teevad širki sel ajal. نعم. نقول صنعتم أشياء ما صنع الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. Peame ütlema neile, et te teete isegi selliseid asju, mida ei teinud uskmatud siis, kui saadeti nende juurde prohvet. نعم. عليه الصلاة والسلام. بهذا تمت ولله الحمد القواعد الأربع. Sellega oleme siis lõpetanud need 4 põhiprintsiibist rääkimise. والله أعلم.